Tangkhul Church, Hyderabad we. Yashikniya, Yaughoma. Yaughomali, Otsakrum Daklay, Board of Deacons, Women's Society, we chairperson, Kala executive, Langmaida, Ranglum, High Church members, like orally. Eagle wishing Kurwe, in the power, Shalam, Tishu Christo, women, Midley. A landing Shina, High Gajilla, Home Shop Naye. Amongst the club, Pena. Kumkhali Thangsimikada women day beyond that lady. Iram Tala, Gainabam that lay, Panning on Laga Hitata Hokami, in Panaye. Nadum number home is Hani Gija. Tangkhul Church Hyderabad Hili, member being leader Ihitata Fellowship Mungrum, the Lucky Gijini. Nadum the Hokami Mangaina, Aji Ihitata Ragazan. Ilipaning on me the Hokami, Irin Panaye, Ningshinaye, Rangaila, Rina Kralake. Kita ada razong laga, atamagli, thang rock hai nusot now, dan kejam nusot now la, zak mai rag thai samhang laga, ring pan mai lui gijine, ring pan na ye nusot now bing, aji kita ada lat lui da itum, ketiga sari kangapak ho itum mai mirin imra shong lang laga, lat lui da zak mai thai samhang da, ring shie rale la, kalang nusot now kathar da zak mai kathar la, rathai ko thai samhang laga, ring pan na ye. Church we bang, he will say have a salake. Rivana so me the church, Kokayang the Samirano, Ning the Sarano, a pare, he got in a para the Machuk shock the lady. Now she now clear now Makaila, church members like Purana, you wish Rubzanga the Tom Rock laga, Rayson a circle, Hudson a circle, Rivana Chigata, upon la Pami laga, Matai made the tree to me, Picarla, Pilaprano, which he will say have a sane. Ajasakla gaina. Women day community. Women bashi. Hospitality matha na haine. Iba baishi tre haine. Flight katong kaleo da. Ashiwa hospitality kamataji hopok hai. Bachuk maman laga ibaishi gaje. Yo yaga aning ka. Very thoughtful. Appreciate sanaye. Kita raji sigja kibana malak ngayailei sarada. Rangai na re. Kaday church wena, kaday abang wena, the rara gaji, rangai nagi gajine. The ring panaye, natum sak lagina, rawi rawa kali paning kami gaji, natum we ot sak jen pong shop the kalini. Jui bang appreciate saye, chita jinglo, musida lagna. Bible ni rana hangkai tada, kajigata rawi mine, the nana recognize salaga, the rukap kamang lala. Ni kamangji sok ni mishman mreji. Aje iwe bang, nadum na lan la ting laga, nadum mo yang atam ji shop laga, nadum mo matamay tui gaji service mi haiji, revana shang kumi laprano, musfita lagarano, Women's Society we ot mangali, matay may da sok ning sarano gaji hila, iwe si hagsane. Aje mi haya topiki, God's Ministry for Women. Revrawi ministry hilak hilishin albing na kata da shiro kwirakla gajiji itu machuk murum gejini kunna ka sai hasase Revra ningshi haire nawi tuing na kawai samphang khai atam hiwi bang aramang la ka thara nawi muchon khami ka jangkat rashum nida nawi ministry hilak le itum bato ngali hapta shap pai pang shap khamilo Wala nawi ministry hili, iwi shuruk sanggama zanggalay. Realize sa shaboy pang shap nilo. Jay nang soda, ina katada kui pai dalay. Nana iwi mirini ki somi hai dalay. Iwi li ki lay, nawi mingli ina ministry shuruk kui kapai da. Idum abahu kalato iwi mirin kabiyaw yang laga. Nali response kasa tam kang sangsak nilo. Kajang kat idum wi thay ga kui. Kalamirin nali hamsang ga kui hena. Nawi umram ray sangrano. Nawi mingtek mintay mirano. Tangkhul now, Hyderabad li lay daklay. Kala church we bang, ministry mga pa may kar gaji, mapung pa may kar gaji, masang sat milo, ratam jitay milo, rang John milo da, Jishu Christo we ming sing laga sa haksane. Amen. Idum Tangkhul we church, city li labaye, local level li labaye. Tangkhul church da lay daklay, church kachung kana, ministry la sababame. Ministerial activities taragala queen rock that lane.
society women นั่นละไป youth นั่นละไป ministry วีอปงกจงก็คุยรอกลักตะเลย church ใกล้คำว่ามันคุยลักกะจิละเลยเลยกะจิ society women ละไป youth ละไป ministerial activity มึงว่าละกะจิท่าตะละขเลย church ละมันขเลยมันนิ่งกะจิเนี่ยมันละขเลยจิกนะ church ลิบายังละก็ตะคิววางนี่นะ ministry ก็สาว activity ละมันเลยละกะจินะจังตะละขมุจุกนะบ้ากะจิเนี่ย ministry กะจิฮิกละมาไทยทูกะจินะมักสากะมันนิ่งอะค่ะก็ท่าตะคี activity สานี่ก็นะจังตะมักไทยกะจิมันนิ่งค่ะไทยเดสันไลลากละ resources มันเลยลักทุดมัสฮักไปเลยเฮากะก็จิฮิ question ใส่อาจTangkhul Church Hyderabad hila or Women Society Youth Week la lai sa kha ministry ge ji mi kya khna khilak la da thai activity kya khilak ta lai khibalong na involve sa da lai ari itum na buchukrum ge ja ribrawi ministry de itum na ministry sai ge ji khilak la bible na ministry ge ji khinai da tam sai la itum buchukrum rai hili khibalong na shuru khui ge ji daคุยกันไอ้ก็ต้องนะคุยแบบพาไปก็จีกะมันนี่ไงก็จีก็ทำมีมั่งนะคุยกี่ก็จีกะจีลำจุกเลยก็ลำได้ละไงนะฉันเอาบิงนะขี่รถคุยแล้วก็สบายได้เลยชรุคุยไปได้เลยจีทำอะไรให้ไบเบิลตัวบ้าไม่นะปามามานแล้วก็ร้อนอย่างตากี่ก็จีมินิสทรีก็จีให้กรีกคุยตัวนี้ไดอะโคเนียแต่กรีกคุยตัวนี้นะคุยไปช็อกนี่จีจีวิก็ขลับว่า to serve serving other nig daily odram khangchu tangkhul tuili wa odram khangchu je shabasa khangji ji ministry da hoye je jen ministry idum na ministry ja ka nigujong na ministry gi jili ministry le shuru khida ja ka ai thiba pastor ngara wi jili ministry khodala idum pastor ma khning aping evangelist missionary ma khning beng ba ministry go hoi thum khisara la ta khamju ko ba je ne ministry jayaka serving others to serve other people jijili ministry the honi jing jen ministry virawi ministry ji remai thui the hiwi pattern je araba hi Jesu Christ na sak ji thai Luke ya kaun thi shu da Luke 3:23 li pa engka jena commentary thing na khang Luke ya kaun thi shu da Jesu Christ hi and the ministry ga sa he singom ko thum sa ye je nei a 30 years ga kadam ni ministry how bo gi laga 33 li thi how jana a Jesu Christ hi singom ko thum ministry sa ye haga Jesu Christ na ministry sa ye ji hi khila ji dala adang bible pa bi buna maching ri ga na pa shok ni khai Mark chapter 10 verse 45 li ga hang ji Jesu Christ na ino ogu thili khra hi ba mi bing na ili shabasa lo no da kraba maning la ina mili shabasa kai krani Jesu na og thili ra la ministry sa ye ji he mi bing wi darkar je kali lai khla ji pem mi la ministry sa ni ji mi wi darkar ji yang la mid sak ni meeting the needs of people ji Jesu Christ wi ministry ji ina og thili kra he ni na ili shabasa lo no da kram ning nei ka ina mili odram ngutsu mi fai gran laga chishuwa mili odram ngutsu da gije awi phasa manglai banda chikkat laga mi wither karji mit sang sakji more ga phunga bing he idung khlata kjing ramak vai rirawi mangali mushum goi fai apong malai mane thi khami jin na maning la gadai malai lui mana je hauda mi kumo ha khoi mangla hui khui khwai wi needs laida khlai chen dang da fulfill sak vai chimit sak vai awi manglai banda chikat ni ji nei ji chena Jesu Christ we ministry hi khikla ja ka mi wither kar gali lai mi kumo kha ji hi ba holistic te itum na holistic ta patong wholeness complete akha mi kumo ji hi phasa la lai ai ra mangla la lai ai ra awi kapaning ningwi emotional psychological intellectual social mikumo akha ji wholeness sa hi hiwili mikumo akuli jang da khlai dong hile kachi ni need lai da lai mi ba hi physical need ma lai lak sala spiritual need lai la intellectual need lai la
มีกุมว่าคือฮีโฮลซัมซาลาเกนอกทวีครันเดล่ะจิตาดอกทวีงี้กจีก็จิลีก็จิกนา disruption เลยไอ้ดะมอร์จินรัสฮัจฮาวดะโฮลซัมซาลาเกนอกทวีกิกจีมัวทวีร์ทูใครก็ว่า physical needs เลยฮาวใครก็ว่า spiritual needs เลยฮาวใครก็ว่า intellectual way ขบัดเลยซะ social life way เลยซะใครก็ว่า emotional psychological need เลยแล้วก็ Hol sam sala kai mi ring ji mo thui khrar da dan lai sir kai ji Jishu Christian na mi pinglim ministry sai ge ji nia ko wholesomeness si wholeness si shock vai anaji tarkar sa chipyam khani meeting the needs of people ji Jishu na sa jena paila ge na ministry ji ga khigla ministry ja kho mi ko ma lai da khlai hi a hi holistic living masara la lai da khlai ji khi area likla yang laga Jishu ya tamli mia ka hi manglawi li gzat lai da lai ka an manglawi feeding sami ka gzat rai mia ka hi na physical wili ka choi ga ban lai haida khanang ga gza lai haida ja ka physical need la je an clear sami ning gzat ka za da ning chot laga suita ghai ding ning ga dio bing ni emotional need lai psychological need lai ka chi bing ni la an chi correction ni chin need chi fulfill sami intellectual communication mathaira la lai da klai pa chane la an feeling sa jaina chishu hi ba an ministry ka da sak la jika meeting the needs of people in every area idum na ministry sa da klai gji je chui la khai da khui dei thong ministry ga sa ja ga khigla tha dang khai khang ngai na tala khai theological term tada hakla gai na itum phap da gar gi ji tha da phaning ga ji da la ministry ga ji hi wa sam patai na Jishu Christian na service to man ga ji hi ji we pattern ji we ara ji mowong ba je an sa sai khai leida khlaya mia ka hi rivran ga se matam le awi ningrin ba holistic salain sem khai ni kha morai jina hi wholesome masara thre awili part ka ji ga tha khali akhor butai re men kham gi jini je maka shung dhurai mia ka hi ji chipem sang laga darkar ga sa ji mit sami laga ali wholesome sa khang sak ka ji hili ministry ka sa service khami ji ho ka sa ni ji jaina ji da da Jishu Christian la aring da lai laga ministry ka sa ji meeting ji with darkar ji ana yang sang ni ji chipem sang ni Og thui we himang hi idumwe psychological or idumwe physical need lapai intellectual need lapai chimang jana lam shabla hiba hili mikumo moraina lai ga haya pa rivrawi mangali ma wa ga pa ya mi pa hilen nang da chilam mit sak vai chuid dar karji crystally bashung vai jai da awi manglain da tan da chikate ji chugaklatwa Jesus gave himself everything language ag ji ga dong ji mia hi li sem khui phlung ra da tar kar ga sa ga dong ji mit sap lung ra da ana amang line nang da ji ho mi laga chikat mi laga need ji fulfill sa kham ni ji li ji idum na God's ministry ji rivraw ministry hi Jishu Christian na chwe ara ji idum ne tam ji thai ga hai ne aro Todd Wilson hoda laire kagbiya ka awi laire more find your personal calling and live life to the fullest measure da kagbiya pa hina khyang bula jaka if you truly understand what Jesus ministry is all about it has the potential to change everything for Jesus and you will not be the same person again today Todd Wilson nagahang Rivrawi ministry gjihi khikla gji na thaising bhyasi ja na we mirin ni Rivrawi ministry ga sa gjihi khikla gji na thai hausi gja it has the potential to change today na aju ministry khikla ma thai madala khuchi shu potential ministry ji hinai da na thai hausi gja na ni mini awi tha da ministry sa ga shapu potential ji shokra sa ji shok hai ya ka Nothing can stop you. Na la satri haura gajenda.
you will not be the same againนั่นเลยที่ถาดมาปมจริงเลยministry ขี้ละมันเท่านี้ขี้กษาละมันเท่านี้แต่เลยสาดละเขาเทชิงไปให้อะก็นั่นเลยที่ถาดมาปมเลย something is going to change in your life you will not be the same again ministry จะไทยเขาเด้อนั่นก็ใส่ก็มาปมเลยโอ้จะช่วย ministry ก็จะฮิละโมมีกุมอักลิชบากสากจะฮิละโมจริงจริงมีกุมอักเขาก็จะฮิลิ holistic living สักไว้ไว้บ้างอดรำงัดซึมี service ขมีก็จะฮิลิ เรา ministry hall โมดันนั่นไทยเขาสิก็จะจิตไทยชิงเขาก็ได้ you will start doing the same thing ก็จะเนี่ยนั่นแหละมีเลยยังละก็โอ้อยู่ในของนายบ้าฮีอยู่ในยูร์กบ้ามา family บ้าฮี something is not right holistic living must have to right so what can I do to make the person holistic นั่นแหละเขาพกเขาเรื่องจีเนี่ยเจนนั่นนักใช้ก็มาบ่มเลยไม่ได้ you will not be the same person again จีเลยก็หังนี่จีตัดแต่สักเขาเรื่องก็จีนี่เท่าสิก็จะเลยเชื่อเบงคิดว่าลงนะซ้ำเราตัวจี ministryly involved ก็สักจีคิดว่าลงนะซ้ำเราตัว ministryly involved ก็สักที่ถ้าเด้อมีอะไรที่ลีแต่การก็สักยังสังมีเด้อไม่ย้อนสังมีแล้วก็ wholesome person สักหังสักจี Old Testament อาตมลีAaronic priesthood พอด priest ก็ปังมอนตั้งคู่ด้วยนะปังมอนก็จะฮี priest ก็จะฮีริบไรนะมีกุมอันนี้วิอันเงใจลิปมแล้วก็มิชิขมีสัลแล้วก็ริบไรนี่ตัดหังเดลัยโอ้ริบไรนี่ตัดสัลลูจีถ้าหังมีแล้วก็ริบไรวิมิกตาลีมีบาฮีฮี wholesome สักไว้อดรมุดสิมิสัล priest ใจนะ Bible เวที่ชื่อดังริไม่ทุยได้ Exodus 28 to 1นะคะ Rivrana Moses we agto Aaron kala awi naw mi yaram rali kapang kweji hida da Rivrana mi komo ang chaili mi aka jang laga mi ping hile yang sang khamiya darkar ga sak ba che atumi tam ji thai laga yang sang khamiya mi sak wai da Aaron kala we naw raping naw mi yaram raping kala naw da Levites ping pangmon wi shim khur sang sak laga atumi shijin ga sani ji karan New Testament khara dam liwa Jesus Christ na Aaronic priesthood hi abolish sa kain chiman na sa kain laga Jesus Christ na ana pangmon kare high priest ka ji sa kain ni ji Hebrews 10 we 1 to 3 ji pata ka ji lezang re hile tum na new covenant for the Christ ra khai we thi liwa pangmon da ran na bangui laga mi ji na ma sa lui jiอะไรที่อดรำเงินซื้อขมีจิคิบาลงในสร้างสักแล้วก็จิชูคริสต์นะปังมอนใครสักแล้วก็อาลีจังไห้มีกระตงอ่ะจ้ะเงินอาทิตย์ลงจิชูคริสต์ลีมายาเย่ดัดอีลันนวิมีสาวระดัมมายาดะจิชูไห้กระตงเลย priesthood มีไงเชฟชิตุลี priesthood of all believers จะเลยจีเนี่ยคริสต์ลีชิดสังเกตดัมมายาไห้กระตงเงจิลีปังมอนนักขวิมิรินทัดอันน่ะโจอดรำเงินซื้อลูอดรำคือเงินซื้อชบากสักจีฮีคริสตัลลีจังไห้ก็โตเงินนะสบายเร่อแต่ไม่อยากให้เอรอนวิชิมครูมังนะสารมาจิลุยมันนี่กับบังกกุยอะลีไวท์วิชิมครูบิงนะสารมาจิลุยกันจีอาร์นิวเทสติเมนต์คริสต์วิอัตมเวนะบ่าอันนั้นกับบังกุยดกันจีมีพิงอาชิมครูมาจิลุยนะคริสต์อิลิทิชูร์เดอิลิมายายดรักจังไห้ก็ต้องนะอิลิตุมนะ believers แต่ชิจินเฮาเดละอิลิชิดก็สังก็ต้องเฮียอาระวะปังมอนก็ทัสนั่นตุมก็ต้องเฮีย priest ก็ทันเจนน่ะ First Peter 2:19นี่ละค่ะนั่นตุมยาตมังเลยตั้งขมังเลยเลยสักโคคริสต์กี่บางนั่นมันไทยสามโคอะไรนั่นตุมคริสต์วิบ้ากับพระจิชาละก็ตั้งขมังไว้นะก็ขอลีคุยชอบใครนั่นตุมนี่เจนนั่นทุมอะไรก็ขอวิมีสาวก็ได้นั่นทุมนักขีสารก็เลยจากเขาอะไรเลยตั้งขมังเลยเลยได้ขลายพิงฮิลีก็ขอลิทันรักไปอะไรจินนั่นสักทีชบากชบาจินนั่นสักทีเจนนั่นมีกุโมอาขยี wholeness นั่นมันเลยทุระจากเขาอะไร wholeness ทั้งสกิจิคิบาดา believers ก็ต้องนะจ๊ะฮิลิชนาวแล้วมันใครมันเนี่ยไม่ยานาวแล้วมันใครนาวชนาวแล้วมันใครมันเนี่ยอาวังลานาวเนี่ยอาวายารอนนาวเนี่ยมันจิลุยมันชนาวละไปมีนาวละไปนาวชนาวละไปครนาวละไปมีใครเขาว่าจิชูลีมันนุยละให้หนูคุยสังได้ใครเขาว่าเดินไล่นั่นละว่าคุยสังสารเลย
Shabasa kabai gajihi ministry li gazang gajihi kibalong na sarak na jaka Jishu Christally accept saga hayaka tonga jakai ni. Jene priesthood of all believers the shijin jene term ji. Jene idung na ministry sada gajihi thanga kiban na sarak na jaka Christally Christian kai katong. Exemption malay luni. Na Jishu Christally Christian ngai re jaka na la ministry. Sharuk khui khai ni ji. Kahili ministry katong ngai priesthood of all believers ni the Christianism hai katong ngai na pangmona ka we ot mga hi Christianly magzang or zang hai la awili khabat leida ai holistic living mas harar la leida laye jaka ali holistic living sa ka bai awi needs sikhida physical needs lei hai we bang holistic living mas bai thula spiritual needs we bang na holistic living mas bai thula emotional needs la psychological or intellectual we needs la khigla awili holistic living mas bai needs sikhigla the yang laga ali holistic living sak bai we bang sheba sak mi odram matsuk mi awi darkar ji mit sak mi hi khibana sarakla jaka Christally zanghai katong kajine jen ministry gaji hiwa Christally zanghai ki bakle excuse ma le no we right ni ji no we otmurut ni it becomes your responsibility ji khai ni ji ka ministry ka sa katong idung gadong hiwi alung hini rivran nga khai khang aina chok out salaga full time ministry chasar ledana full time ministry ni je athamba full time ministry li zangi ji kajilai lui gaji ne idung gadong hi we are all believers khai itum among us nga khai khang aina rivran full time minister sa khabai the chok out ka salai lui de calling nei hi pastoral ministry teaching and preaching ministry li zang dak lai evangelist we otsa dak lai missionary otsa dak lai kajibing hi full time ministry the whole region ni ji je ran nang khai tangai ni itum believers ma sang sang la na pa ba ili full time shabasara na gatai ot ma sa luimre nali na mi khai nali na call sa khai na we full time ministry ji thadana sara ju wangai na khisara do ili wa preaching and teaching we ministry li ran na call sa how da believer sang sang la not only just a believer believer we run na khisa na preaching and teaching ministry saplung ra if preaching teaching sagi ji calling lai lui how da chini ji jene if full time jene hida da pastor ministry evangelist we labai teaching ministry li gzang labai full time ta gzang apingli thibana yang sangra full time ma gzang na thum na yang sangi ji if he ministry he live full time devote sa la lai how ga da imu khumbai ma dai if full time ne gaji if ot ka sa thi show the bible na achi cha we ot ka sa thi show the phazar no ji dai ila if ot ka sa thi show the ila zara da na na we ot ka sa thi show the ka za da jana vibran nang khai khang ngai na select sa la ga full time li ta jang hai ya post lai ni lai ot manga lai Jiping jili awi darkar yang sangkami gaji full time ni magzana na thumna yang sangi jin aje example sa the church we bangla pastor ministry pastor na yang sang da lai dai evangelist lai dai full time ne athumoi od manga khang dai ma sa loi mane part time job maning ne hiba jena full time ana jili yang hau ga awi need sikhila kibana yang sangra member bing yang sangra pastoral ministry le ashi family lai da lai shim khurwi physical needs laila ashi wili khidar kar gasa laida laido ji yang sang khami ji jila ministry ha khadala ji bible ati show the ministry gu joga khla ji otam ngats khami needs ji jipem sang khami mit sa khami ji ji ministry sa haw ga na dum ji yang ga sang dar kar sai in hila hang shok la wa we na ji with church pastor munui lak tale jingum mai na la munui la tale pastoral ministry li gajiwe bangai na a chile la munui da lai la pai kha na dum na dar khamai ami ku chung kha jang re lai ri ku ya pong li na dum na thai khamai o ku thoi ku shok jang na dum na thai khamai mi la tra ka jang lak sa re na dum na thai gi gi ja i thum ga tok na phap ta gi gi ja ri rawi pang shapai na ali joki mi khai ot sin ja ali mi khai khaya shi pang re ministry ko to ngi believers ko to ngi ministry ji
idum gadong hi priesthood of all believers ne chingaseng sang salala rivrana amingai na hokui laga na iwibang full time minister sara da kapang haile idum zangai da gazat ni irai full time minister na wibang sagi maching rock mane rivrana na leader kar sai ta kapang ga khui mane pastor gaji hiwa old testament atamli rivrana na shit sangai ra kasan na dumui bang manglawi bang yang sang mi vai pawi mi vai ina yaw ko homa ji horara the old testament atamai na shit hai ra san na dum na da word na ngazek laga oja tamang ni da pastor sa sai ta kabangai ji sala bai rivrawi mangali rivrana awi bang hili chara da assign saping khai na dumui ning ni click sa khang sak yaw ko homa ga ji hiba rivrana tam matam ya tishoda darkar we tishu to provide kasani jaina aji oja pastor khayashilo nana them mai salala nana lai mai salala nawi yaw ko homa sara da ali ka pang sanghai ali nana yaw ko homali shabasa khami awi darkar ga sa khawat yang sang khami nawi bang kashiman masalak na sui ta masalak mre khanana pastor li yang khong sung tharan nawi bang jili sui tara gi jaina kiba la naw shnaw la paye khi kam mag thai naw ne da mayang ga teo lo yaw ko khom mag jili sakla ke na odram ma chumi lo hunna khamang milin pai da la no wi pastor salak lam ma pam re atam we long ling ga che ye revrana hishong jishong yaw ko khom ma ping le la atum we atam la ret mi pa pam hunna khamaya da ki da odram ma chum rom da le la ka khaya shilo ka hang na thai ki phang vai ne ga jili no wi pha mai thui ji cooperation na mi lo ja hangai ara Jishu Christali zanghaya itum gatong he ministry le shuru khira gachine excuse man lai no ara ida the 1 Corinthians 12 wili la pa ka Ephesians 4 wili la pa ka hi we abongli believers ping we abongli tamji thai khai believers itum gatong he Jishu Christana akui ane laga itum awe alungli phasakai ka thane jide idum gadong hi phasakaya khani ji I hila Christa we lungli phasakaya kha na hila phasakaya kha idum body mi kuma koi body li parts na tai tai da khlai tha da Christali jang haya believer gadong hi body part akhani ji laga head pa jiwa Jishu Christian idum na ministry ga sa ji le church we alungli ministry ga sa da idum na church we alungli ministry ga sa hiba hina Christa hina akuya ne awe azingli idum ga to he body parts laga otram ngutsu khang rum ne jaina new testament le ministry of reconciliation da hili idum na mission ga sa da la shi ji ne Christa li mag thaya mi pingli rivrai na Christa we pau phama shala leida khlea thum bingli ngashik khwai jaw da jili otram khangchu non believers pingli thum otram ngchu khami jiji idum na mission da la shi ne new testament term leva he Corinthian we atishur da ministry of reconciliation da lakoi achiwa arui adam hiliba church we alumni ministry ga sai na ina mutai ngai gi Jishu Christa we alumni idum hi ga to hi phasa kai ne laga khyangla jaga Pasakai ne dala jang khai to ngahile mangla wi limit misari ji gift misari ji gift of ministry misari ji na tum mi yangai gift of ministry mi ju ko Bible we teacher da Ephesians chapter 1 with 13 14 ni la ba ka hangdala Jishu Christa li he imirin hi na mirin hi Jishu ajai na thui laga ino wi sahau gai iwi ring ra mirin hi shabhai re I ara nali tishur kau gai iwi khyon khamang to nga cruise wa she na thar miao lo phyo miao lo ara na wi nga sa hau gai no turning back I gji gdong he 100% I maya hai re ne jishu iwi mirin nali mi hau gai da ra ham sang hai bing hili Christa wi ashina thar mi hai laga khisak la ja ka Bible na thang ara mi ba hi Christa iwili awi mirin surrender sa hai re ina thar mi hai re jena ra ahi iwi ming sa hai re kajri thai vai amachut mark sa mi ji mangla ga thar rai na mo hor na mi ji
Holy Spirit เด้นะ mark สามีจีเด้แล้วก็ฮีขณะไว้นะตั้งแต่ eternity วิบัง marking อีวิไอ้นะคิดปากนะไม่ร่างไปถุยไป secure ซะให้นี่คริสตัลลีมายาดมีเรื่องมิสังให้กับนี่อีวิงซะให้เลยอาจจะจะมีชัวร์อีวิปังนี่รัดสังให้เลยอะไรคิดปากในอีวินะมันก็ไปถุยไปมีเนี่ยอีวิมีเนี่ยอามาจุดซะเด้อ sealed with the Holy Spirit today Ephesians 3 เจนฮี marking ทักให้บิงจีมังลาก็ถ้าเราไม่หอนำให้บิงฮีที่ทุ่มยังรอเขามังลากับ spirit เนี่ย we cannot see with our naked eye อามีกันนั่นไม่ใช่มันละเขาเจ้าคริสต์วิมังลาวิไม่หอนอิลินำเดลัยนั่นทุ่มนั่นมีกันนั่นไม่ใช่มั้ยอยู่อดสักกันให้ยี่ฮีน้องให้บิงฮีเลยคิดซะ spiritual gift มิสริเจอาจจะเว้ซาชับกี้ก็จะว่าที่ทุกเรื่อง ministry วัง gift นี่จุกงไรก็จะมังลาเรียบร้อยนะครามังลาก็เธอสาวโม Holy Spirit จริงไรจะสาวโม only one Spirit ใจนั้นอิลิลามังลาวิมโหร์จินนำนั่นลิลังไรก็จะเจ้าคริสต์วิมังลาวิมโหร์นำอัลลิลานำ we have the same Spirit เจ้า the Spirit จินะอิดุมก็ต้องอันนี้มังลาก็เธอวิไอ้นักขลาอัลลิจังให้ยังมีก็ต้องอันนี้ gift นี่จีจิก gift มาไม่ได้อายุนั่นได้สิ่งอะไรกันเนี่ยอายุนั่นได้สิ่งใครก็เลย gift ได้ขมังมิสาระใครก็เลยขณีมีเลยใครก็เลยก็ทุ่มมีเลย talent อีดมนะไบเบิลเลย talent ขมีไว้ท่าด้ talent จี potential จี gift จีสักช็อปนั่นได้สิ่งใครก็เลย encouraging สักทีละใครละจังสาระใครก็เลยว่า intelligent สักละใครจังสาระใครก็เลยว่าใส่หาสักทีละใครก็เลยว่า supportive สักละใครใครก็เลยมีเลี้ยงรำมันสุด gift จีนั่นได้แต่มิสอะไรกันจีนั่นเลยอีเลยนั่นได้แต่มิสใครก็มันอะไรก็จะละจังสาระ gift อะไรมิสใครเห็นคิดฮัลโหลจิคลาจ้าก็เลยดักเลยอีทุ่มใน church ปิงเฮไรสังขวายไว้บ้างชิจิงร็อกรู้จัก ministry with gift ขมีเฮมังลาก็เธอเราลิจังคริสต์ลิจังใครปิงนี่มังลาก็เธอเราวิโมโหขนมเฮมังลาวิ gift มิสใครคิดว่าก็อิลิวะคีก็มันมีมันเนี่ยดินายมาสาลุยไปไปบัวที่สุดมิสก็จีนั่นน่ะมาไทยละคนไทยนั่นน่ะ discover มาก็สาละคนไทยก็ไบเบิลที่ชุดเดอชร์ซาใครเนี่ย it's already given to you นั่นเลยเอาไว้มีเนี่ยนั่นเลยเอามาจุดซาทั้งวันมังลาวิ gift นี่ใครจีคิวบังมีเคลื่อนจากก็ efficiency ที่ชุดเดอ to serve people จีจุกมีเลี้ยงรำมันสุดไหมเรื่องวิ body of Christ จีอีดุมก็ต้องมี body of Christ ละ part ก็ต้องอาจจะเลยใครเป็นฮีเรื่องวิคริสต์วิ body จีเสมก้ากับไว้วาง gift จีขมิ้นจีนี่ก็ต้องเลยสังมิสร์ใครจี gift จีเสมก้าเลยแล้วก็อีดุมเลยอาขณะเลยก็ต้องรอกแล้วก็ยังรอกแล้วก็นัดจีน่าอีจีน่าก็จีเลยยังแล้วก็อะไรคิดว่าแต่เลยคิดเดอร์การซะอีวิลีคิดเลยอินาลีคิด service มีไปอีดุมฮีแต่ก็ต้องรอกแล้วก็ church จีเสมก้ากี่จีนี่จี body of Christ จีไรสังสักกี่จีนี่ดิชิดก็สังเวียบวงเลยอีดุมก็ต้องคบกับสักไว้นี่จีไรสังรอกไว้นี่จีก็ต้องรอกนะอาขณะจอดไทยนั่นมันจะเจอค่ะอะไรข้างบุตรกี่จีนั่นละแล้วก็ we all built up together ก็จีนั่นละเฮ we have to build up together เจ้าเอาวิลีคิดว่าแต่เลยนะคิดซะแต่ตั้งคนเอาเฮียกับบัมแล้วก็ church มากกันถ้าก็คิดว่าแต่เลยจีละไม่ยังก็สังไม่ทราบไปก็จีจีเนี่ยก็ต้องนะชรุคุยงรุมกี่จีจีลีข้างเจ้านะ ministry ฮีคิดว่านะชรุคุยรักละจะก็ all believers in Christ คุยกี่จีจีนี่จีอะไรฉันเอาบิงวิโรลเดี๋ยวไม่เคยยังเอาที่ฉันเอาบิงวิโรลใจแต่เมียน้องมันจังเน็กจิมนิ่มพอนั่นถึงมาจุกยังเนาะโอ้ก็ทุยฮิลีที่ตาดจิชูคริสต์รับพระระอีดูมวยบาง salvation คุยรักมีระระก็จีฮีคิดว่าน่ะ bearer สาระแต่ละตาเรื่องไม่ทุยดะฉันเอาไหม Mary ลีระหังเด้โจ้โนเวนระชกลูกโคเดะฉันเอาจิลีอาวิกฮาร์สักกี่โจเซฟลิมหังริมเด้โจนั่นน่ะคุยกี่เจนั่นเปรย์สักกี่จีป้าจิลีอีวิมังลากระเทอร์นั่นเอาไว้สักลูกโคดมระหังมาเด้ฉันเอามาชาจิลีระหังเด้จีวิทิลีอาเทอร์นี่บากหังด่า
Messiah Jishu Christi hi Messiah ne gajiji kibali first reveal sada shinau babu Samaritan woman jili hang jidala Jishu Christi hi in resurrection of life ne gajiji kibali first maranda ogtili Martha le hang de shinau le hang de Lazarus awe apathi haida ya ningjo na da gajab tharani resurrection of life ji ine makhnangalo shinau le first tamji thaide Jishu Christ chilaga ring shock hai kibali first thaida shinau bingli de shinau bingli first reveal sa de jimang maning la go and tell others Krista ring hai re gji wahanglo gji pau phung mi ri thui gji kibada missionary de la je pau ha shop mi thui gji Krista we resurrection preaching sa je kibada shinau de Shinau bingli Jishu Christana kita da shijinde Bible we are tissue da there is nothing as chance aina by chance aina by luck aina akula Bible kula mang mam ni jiko Bible ya tissue da kula mang mam ni jiko itumna ya kula ma hai da je oh by chance ni ilira sam phang da tamu tui de itum tu yar nai ka Bible ya tissue da chance mang mam luck mang mam Everything is ordained. And that happens according to Rivrana, Hitada Shok Sagrada, preordained Sagat Hishuda Shokte. Jena Rivrana, Shinau Bingli Rimetwi, the Shijinra Gaji, Kudak Jili Paichansena, the Ninkapin of the Shokmaning Made. Rilagena, Shina, Hipping Hili Ina, the first bearer of the gospel, Sang Sagrada and Rilagena. Ordained Sakaji Ungatatan. Shinau live Jishuna Chaka value. Salaga kui gji dala je jena ministry involved sada gji je Jishu Christ we atamle ana assign salaga hopo khai raksa Jishu Christ we atamle la idumna Bible ba ka awe atam jang lila ali resources khalele financial support salaga da ali sharu kui laga ko tom hi shinau ping mention la sababa me Joanna, Susanna, Mary Magdalene, atumya mingla. Sanglakte. Jishu Christana, zadong zadbada gasa tamni, ali shim tikami atumwi sak to bing with darkar gasa. Pasawi needs ji kashagazala, shim chunala, rang mi gasa chiki balonda. Shinaupi, brain out in sasade. Atumwi resources, chikat laga, ministry li, Jishu Christali, support sasai, gajihi, how go when Bible record sai sai chimang baning ne early church adamli Paul we atamli la chibabam de Paul we atamli la idum na pa ka the nadum na POB gajigata junior gajigata Roman 16 chili pa ka aming tra jang re Acts 16 gata Acts 21 batai lai na Roman 16 wili shinau bing we aming kot sa de atam je hadan de evangelist, missionary, apostles, the Gasaping Runo, pastor, Gajiruno, prophets, pastor, the Duyarmazang Salala, Atumwe, Atam Geneva, early church, we Atam Liva, church Koho, building Malingarang Satumo, Juivangina, Gajigata, Crystally Shitsange, the Leda Claiming he group Salaga, example Sada Ina, Yo, the Itum say, Crystally quick sangaping, Shitka sangaping, Itum fellowship quise, worship quise, Iwi Shimli Pomse. They in a hossa ka akvaba in a hossaiji. Chimwe mapuba jina leaders hasaiji. Church history we are tishuda. Shimli hos kasapa hina, hospashi hina, ashina leader la sajikan. Chita hayaka Bible we are tishuda la chita the hossa gazati, Priscilla gata, Lydia gata ya atumui shimli hossaji. Jena atumui atam liver. Host kasapa hina leader sa sauda hako worship leader ka thana ga ji kibada athum na sa ka sa dala shinau bingji na sa ka sa atum ba phaisa la lai sa hau shinau bingji lan la khlai sau ga da awi shimli hozang laga ana hospala sa leader la sa awi ho na tam li leader jili pastor de ho dala je atam ji tharani tuyar ji pastor de mashi jin sala baye ka awi hon we thodai na to yara in hanga pastoral ministry and the shinau na ji sasai the jine chida dai shinau bing na charu khui sai Paul na awi chithi ga billion dang dang dai
ili iwi co-workers de od sa room da khlaya or prisoners iwi co-prisoners Tishu Krista wi pau pa hang shok wi bang wali phatobli ga bamji ali ngorum da missionaries halaga gazada bing shinaw la jang salamo jena shinaw ina tang da co-prisoners ha ga sadana ministry kai ga full time na jang sadan lai rai kai ga full time ma jilla la chi chawi khlai na wai na la mu jon da lai ra jena shinaw i thumbing ministry churu khoye ga ji he ari hon Tangkhul na rai sanghai da hak sanghai da ai shinaw bing na thum la ministry le ara shu khui pokaw lo da ko khui wi bang maning mane Jishu Krista we atamai na ana assign sa gaya mi ho pokai ra sai early church li bo we atam ni la chida da shijing hai ra sai history ji ra ra laga tha da majayong majaywa phulat ba laga kaje ka tha thot ra jang laga shinaw bing ba full time ministry ma jang la pai tha da khamutui ra ka shok mane idum ji wang ning mat yom I full time minister ni ili ki ba na point masang ran san full time ministry ka sa ga ji challenging san nai in the bible ma dam rang la khai na challenges ji thaina haida I bible ma dam ngai rivra sabai ga ili jo excuse samilo full time the shok la ga khamdui ba ji im sa ga ila ot ka dai sa ga nai ila tolop ga jana wa ga sa ga laga you is samgang da klai financial support in a mig daily sare jab tak khalai mig dai bingjini I will support kai imashali go out of your house ka jibaji ili masamilo da ikachung je da I fasting nurate kai li ran na ka thikringai na bichara sa tangon I mangning rer thu jo rivra ni li bichara ka sa de mirin hi khibana mikhala Ngayailei jide rivra na mi ye khibana khuithui shop rivra na khuithui shop be mashungla ge rivra ina no mirin khamine ina khuithui le re hunna khamang la kasang ga jilala iwi tung le lai na liok thing sakra ga ji jaina ringda le la kha ina khamia mirin sa haw ga da ina hi ka tha bongli na le sabai nga ye ja ka ma sabai pai mra da no wi right le la jaw de ni malai mane rivra right malai na khamine na khuira ring khang sakhi sustain ka sa ji ki pa da na Jaina na ok thing sakra ja ok thing da le la kha na darkar sa ka imaya ye ham basang ili ki ba na appoint masam rivana appoint san full time we bang rana calling the san if a sabai ka let me be just a believer ka not a full time minister believer ang sa laga in my own capacity ilanali thada otram nutsuke ministry li la zangai but not as a full time bujinda negotiate sa yangela mamayam kine idu mikai khalia rivana na full time we bang chikat phulungra ta chok out ka sale mag sam na thumbing na value swita ma ye gajila malai mane na li potential mi khai di shuda na khisa laga ok thui pai rakla rivana chi cha ni mi khai di shuda na otram khang chudala na jain na phashak phasa khai apong sem da khlai dala ka sem laga jili ma tang bai mre ministry la na involvement lai phulungra khili lai ra no ring room da khlaya achina nei da lai da khlaya pingli tarkar ga sa khabat ka chile lai da iwi church body of Christ hi tum semga gi ji sa haw ga da full time lai da khlaya pa na body of Christ semga vai ki sara teaching mi re preaching mi re tarkar ga sa ji pastoral ministry ji na awi tarkar ji wa thi shu da na yang sang mi re khang dai tarkar ga sa hi lai da khlaya member bin ji na chi tha da yang sang gi ji jaina shinau bin yang la naum da iwa pray naum da iwa shimli gabam naum da ina khizaragla iwi sa ga shap khilai kla da kiba ka dinai na sabai na crystally khisang hai ra jaka na sap lung re jaina rimai thui da city we apam miliwa na dumli na machuk sak hai tangkhul naw leida khlaya ping machuk yang lak lo se naw shinaw la pai ngala naw la yaro naw la pai family ai na pam da khlai naw shinaw ping len dang da idum gdong ni hi Jishu Krista we alungli anna akui sa laga idumhi awi part sa da layaw gada Bible na khang idumli apang jina iwa apang ne ina sangai ga sa jam sangai kam samra da pam house ga ja mikumwa ko we saran mapung phara la ga ok thui bai la mo ok thui bai amik na iwa amik ne
China in a sangai ga saram sangai samre pom house ga ja mi ko ma ko kring ga ji mapung pha bai la ma pha bai mi ava boli na li ran a gift mi khai ji crystally jang hai da awine da mangla ga thar mo hor nam la ga mangla wi gift mi khai ji amik pa ji na sa pai de a phai ba ji na sa pai de a khna ba ji a pang ba ji khamor ba ji na sa pai ga ji da lagan na iwa ki ka involvement malai manai ta pam house ga ja no we church the body of Christ hak sang bai la ga ji ne function sa bai la ga ji ne ma sa bai mrai ji maka shung bai mane ki gala aka ba barrier lai shon how gi ga ji da la ma pung ma pha bai gi ga ji ji we bang ai na christianism ga high member ba tonga I hi aphaya khane I hi apanga khane ila body of Christ we alumni part akhane the khui laga I we sak shabji I we sak thaiji hine da ila maya ya the shong rock si ga ja ot manga la khui ra church ri sang ra na du mi shit ka sang him bung phara aje church member mara ka ma da khlaya pingli na du ma chuk mi lo lu ma shan mi lo kibachi financial needs leida laikla na thu moya lum li yam rock lo lagam na wi li rana bless so much laya ka share salo jine je ministry gi je sharing what you have no we resources no we time no we talent dai no kushok lo odram khang chi chili ministry ho na wo hagla gai na something so far away maning man wo this is just here very close to us na tha da sagi gi ji mane chi ta da sang rock si gi ja mara ka la lai da khlai bing ne la ho khoi ba bong nei gi ji ni hi na thu moi hi we context where tissue the city tala ngai na pam ro kai da khiba khiwi mirin ne ok thui kla mathai don't say I mathai mane awi je awe ne mai og thui wi le khanga ja we personal rights lai sa re og thui shong na hang kha na who are you to disturb my life chi pai de I wi ning khan ne ina phok pha mirin mi ngai ring no wi thau ki lai da ina mangai mang ina zangai za no we thau ki lai de li ki hang vai lai da og thui ba individual right ta lai sa la bai e khat ji shu christ we lung li bible na ba ji ma mi a ji da la bible we thi shu da ba na ji na ji ngui da lai kha yon da lai kha correction mi lo ji de christally our faith matured mas ha mane ja kha tam ji thai lo ngui khui lo hang khui lo faint hearted pingjili khanang hai ya pingjili comfort sa mi lo khang ma thot mi lo ji ministry ne ji ne you are giving a service to the person you are meeting certain kind of needs sa lo ji da la ma yang khai bai I wi shim kur maning ne I wi naw maning mane da ma yang khai bai aju itum hi wi wang ai na women society na example sa da jo itum ministerial activities house women society kathana ping na executive ping na call sa re jo isilara ministerial activity thalai khyo Hyderabad city le le dak le itum Tangkhul naw ping itum ga dong hi Christo ya longli itum ajinang ras la ki se khiba shi kla khanang baza dak le ping le itum service mi se darkar sa gai paisa darkar sa gai ping le khi kla itum bakhang phing jon se oh hili hida da le rawi pau ga ba hili lamra sha kwi tura atu mui moral life la bat le la bai hang ma jin mi se atu mui spiritual life bat le darkar ga sa hang ma jin mi se ta call ga sa tharani no wi khlai khida khirang rok lo gjili maya lo ni khlai lo no wi contribution ji magzang ma sa bai na tung ga to nga pan ma sin gi ji ne work together sab long gi ji ne ni khani ga thumang ji na contribute sa la ga jili ma sa bai ma ne ji da the ministerial activity khawat khanga jan ji pe mu se meeting the needs of others how se ga ji tharani I am here ila body part aga sa the Christ we alungli I wi shruk ji khigla matui ga bai ba jin ram matui jon lo se hai na sak bai ba ni na se hai na rang sang jon lo na le lan ba jin lai da lai la na tam la ma mi shokler ki ga ma mi shokler mane I wi earning wi bang sa da dai da I cannot give my time oh you will service the physical lai na imra ra mane jilala no wi phaisa naw je na lang ran ra lo service kui ga ba ya pong gu chung ka lai sa re chi ga tha tam le decline masalo bajila hangai idum back home idum we local khnang la ge hilina dum na mag thai tha ye mag thai tha ga jine trak le re de family issues trak le re de rambak le wa idum wa o ka khnang na hang vai mai ma de yara women counselor ra sa da ukhru town le de
family being conflict khalai broken family kapai maning dai pray ghar ni ma cha ma da pang ra gaji shakza hai la ga pang hau ra shim khur na pang sak hai la pai family khanani na pray bola ghar la khanani na la ga sain sang ro khai re Indian court li la divorce certificate le issue sai re gaji shim khur le kap te Bible shong ni na ba jimam ya la church na ba bain sa hau la Christo we alung le ba ni church a lung le pray khar ni nei da recognize sa mi khai ji pai la gai na a shi shim guri ni shi shim gur ngzek la ga ma sa bai thu mo certificate sing sa la ba ye pai sa khai ji mi ki ba khana ma sa khai lu pai chi ga thau wi ning bu chot chi ga thau wi shim khur le ra ga nau bing ji khanang hau we ning kiao hau we self esteem loss ha na hau we ya really ma zat leng thu ma nei jo wang nei na ki sa hau athum khalata survive sa ka vai phag zat li khisa suili ta jong khai trak la le ba rambak li ba idumui context si ajiwa khanang mai thui gi context le na khaning la ga khanang dai na ga ji ne pray kharni ma ga jawi u ga khanang na dai la ka hi family we issues ga ji ga dong society we issue ga ji hi shinau bing na chung mai thui the burden ni phum ga ji da la jo wangai ni idum la shinau ministry counseling center show go phok la ga hi pray kharni ma cha mala shinau ba bu na jot mai da burden phum sa ra shim khur ju ya lungli naung la bu na phu khior naw sa da lai sala abu jin na ju burden phum loi ra naw ma ya ra jin na mangza da addiction we hi ta lai na abu jin na burden ju phum li sa ra shinau i thu we burden hi ka pai mani family we burden hi share hi hak mai hi abu ra na phum ga ji de je na ministry sa vai pem je ukruli la trak le la khai re local level le na nationally young khai jai the children ministry la singa lak ta le youth ping we bang the youth ministry la sat le women ping we bang women ministry o counseling khui mi khai counseling ministry o addiction ping we bang the addiction ministry dang wa loi fura ta the ministry la trak la hau phok ba bam hai re ring phan nai ye khui bang i thum hi ka thai sa da i thum ja mai ma le tu da i job create ka sala no Christo we alungli itum hi body part akhni je how ga da I we body a ga hi we ajina ka hi we ijina ka hi khanang ga hai je tharan I we ring ga phamanin thu je we wangai na ali la kham kham pot hi I we right sa how I we responsibility sa how je wangai na ministry li tum hi da involve sa sir da le legu shipping na thumi li khi lai da na ka da shuru khui pai da lai da na khui ka pai je khui lo hiwak la khui lo rambak le la khui rambak le women idum batai la gai na no we local church we women society lai sir de women society lai sir how ga da women society bing na local level le na ministerial activities haka vai trak le de ka cham khangai bing le athum ka tiau tiau jon khwai la activity singai ye khanang da ga da khlai bing le la tiau mai khang jon khwai la sing de kala naw ra bing ning kui phai kem la sami de couples camp youth camp children camp trak la sang rok ta le de hi ka da hi ministry ga sa hi paisa involve sa na de manpower la darkar sa na de resources abong chung ga darkar sa ga jin jen local level le no we church na darkar sa ye ga ji tharan ni ji umshung bai ka bai idum local level le la jingum we subscription ga wa de women we subscription le de youth we subscription le de not humbing achicha we local church li women we no we mikran na workshop le ya ka regular salai nam thalai ni na khami ji je na sijin dak le no wa rambak le wa ji je na ga sa no wa je na ramli ga bom nau bing la achicha we sak the jaw da han tho dap khyor bing na la awi share je han tho thap yor la ga mi de lui khwa ba je na la awi sak wi ga thai na khinau khala sak wi la ga je na khami da la no we local level le women society na youth ping na jo no we subscription ne kum khawi jilaga na mami lak si ga ja financial batlak ta le re resources batlak chi ka tha wi wang nei na athum ministerial activity khui ka ngai lak la mu khui ka ga bai la ra shok pai ga ji che na hi na thum ne hai ngai lak ga hang ngai na ye a chi cha we local church na hi kho darkar ga sami khran ga jil khalai ji mathala gai na milo regular sala gai na milo hi khibawi khiwi wangai ni ithum mi gi gi do hi khami gi ji
มีน่ะ compulsion นี่น่ะมีพลุงกิจนี่เด้อ pressure ซะละก็อายินน่ะหลุมลิมีกิจมันนี่ข้าฮิวะอีคริสตัลลิกจังมียากซะเด้ออีวิชรุกละจังอีวิปังหินะจอดตะเลยก็อะไรขังทอดไว้อีวิ right เลยอีละอะไรขังคุมทอดจิเลยละเดอร์การไซตะคุยละก็คริสตัลลิเลยกิชีก็ละเอาวิกุกซองน่ะละก็สาระได้อิทุมสากิกิจีเจนะฮิดาบัง real ministry is not motivated by law or pressure or expectation but by love for God and people เจนี่คริสตัลลิเลยกิชีมังไงนะมีนี่อดรำเงินสกีกิจีนี่ wrong motive ไม่คุยกันไว้อันนั้นลูกป้าเฮียก็ contribute ใส่แต่ไม่คุยกันไว้นั่นนี่อันนั้นจงไม่ตัวเดียว contribution มีได้คุยกันไว้นั่นนี่เขา this is how much God has blessed me so this is how much I'm giving จิโลกจีนี่มีลิจิตให้ไว้นั่นนี่อินเจนนักขังเนี่ยนั่นลิริบร้านเนี่ยฮิริขมีก็ฮิริกุยเชื่อมิโลเฮียขวิมีก็เฮียขวิมิโลเฮียขมีไอ้ละก็หิมังชกจัดministry ก็ทราบจิลีนั่นลิริบร้านเนี่ยแก่ก็สมัยเดลัยละนั่นลิสอกมีจวบที่ชุดเดมิโลไบเบิลลีดับดังได้ Matthew 25 วี35จิลีนทุ่มนป้าก็ไทยเลยเคอร์จันทางจีอันนั้นลำชงจิชูคริสต์นะจิชูลิชิตก็สังบิงไงนะไม่ชิตก็สังบิงนี่แม่ไอ้เนี่ยยาวขังได้ท่าดังได้สักเลยแล้วก็หังเลยคริสต์ลิจังไห้มีบิงเลี้ยงหังเลย when I am hungry you fed me when I'm thirsty you quenched me อินก็จัดเลยแล้วก็นั่นในลิชบาราสักมีเออินพัดอบชิมลิบัมเลยแล้วก็นั่นในลิรังหันมีเอเจนะอินลีนิ่งยังละใครเลยจิเรจิเดเจนะมีเพียงจินังหันไกย่อจิชูก็ทรันเดอนั่นก็ขนังก็กะลีนั่นลีก็ทรันเนอร์สราสามีนั่นก็ไทยทารันลีอินก็ตาดันนั่นลีทองสักเลยใส่ก็เจนะจิชูนักหังนั่นน่ะเดี๋ยวไม่ทุยก็จริงก็จันไม่ทุยก็จริงเนี่ยคันลิสักมีจีอิลิสักมีเนี่ยคันน่ะนั่นวิชิมคุลลุงลีนั่นวิคงไนลุงลีนั่นวิเมมเบอร์วิอาลุงลีนั่นวิ body of Christ วิอาลุงลีเนี่ยคันก็จันให้เราจะก็ยังสังขมีจีจิลิก็หังมีจีไทยจำเขาดำมันเลยทุเรไทยให้เลยอาชีพไปสาจูวัดละใครเลยสักละใครเลยมีโลแต่การสลายเลยมีโลอาชีพอาจจะขนังกษัตริย์แล้วก็ฮิตาเดจอดไทยเลยไปสาเดอร์การสลายใครเลยมีโลยังสังมีโลฮิลิกหังเนี่ยเจนก็จีก็ท่าเลยว่าจะชุนหังเลยอินก็ไทยทารันลีในลิมมีมันเนี่ยในลิยังเร็กเข้ายังใครเอาโย่จะชุนนั่นลิก็ทำอีจิตหักเลยในของไหนก็ไทยว่าจะเนี่ยนฟิตมาซาทุยนั่นอะไรมาซากมีจีอิลิมาซากมีนี่จะเอาได้จะชุนจีนี่จีเจนอีดุมมินิสทรีก็ซากจีฮิว่าหักล้าไงนั่งก็ใครข้าไงนั่งอีดุมนั่งมาไทยนักก็จีอดยูร์มันนิ่งมันเนี่ยฮิว่าคริสตัลลิจังไห้ก็ตรงนี้มังลาวิมหอร์นำมีแล้วก็มังลาวิปังชับมิเซอร์ไห้เนี่ยใครก็เลยอาคามีเร่คณีมีเร่ according to what you can bear จีนี่นั่นน่ะฮิพุงชับเร่ก็จะว่าที่สุดอีทุมาบูลิเวรานะ potential มีใครเนี่ย gift มีใครเนี่ย talent มีใครจะว่าที่สุดอีทุมอาคานะอาคาอดรำเงินซึ่งรอกเร่ก็จีนี่จีขณะว่าซาดอีดุม example ซาด the building of Christ ก็จีเลยอีดุมชิม building เซมระจีก็ท่าแต่เซมดา building เซมก็จีเฮมาจากตราก็จังจีเนี่ย electric วิมาจากจังไง furniture ซาไว้ทิ้งวิมาจากจังได้ cement วิ check วิมารีวิ white wash ซาก็ไว้วิอายุมันได้ดัดจังจีเดล่ะที่มีก็ต้องนะซาลาเมียงมังนะซาลามันนิ่งมันเนี่ยมีอาบุ electrician เนี่ย electrician วิวัดซาเดล่ะจีเอาวิสักชับเดล่ะจีเอา potential เดล่ะเอา gift เดล่ะ cement สิงครานะมีบ้าจีนะจีสิงไทยเดจีสิงเดล่ะ white wash ก็ซาบ้าจีนะไงไทยเดล่ะซาเลยอาจีจ้าวิสักไทยอาทิชุดชิมเซมกะกาท่าเดอีทุ่มคริสต์วิอาลุงลีอีทุ่มวิชิตก็สังลังเตอร์ไม่เข้าไปอักนะอักริงท้าไม่จดไม่ดำมาปั๊มละอีทุ่มอักก็ซาเดไรก็จ้าอดพ้นหนุ่ยลุงลีริงไปเข้าไปเจ้าเดริบร้านในอีทุ่มลีมีอาบุวิสักไทย potential มีใคร gift มีใครจีสิงแล้วก็อีทุ่มอดรำเงินซึ่งรุนแรงก็จีเนี่ยอินขนังล่าใครตังคุลีก็จีก็ท่านน่ะก็หังอินเป้าใช้ ministry ก็ท่าก็จีจ้า
full time being na sa ga jini government job holder being masa phamani masa pai maning ngui hai re lui khwa naw being ministry masa manei jide hiwa idum na talob milaga tadak laya pastor bingji evangelist bingji athum na sa nei ta khame gajila shabe maning mane yon hai ministry gaji hiwa ka tongwi calling kiba ka excuse malai ministry wa idum dong christally maya hai re gaji dong na ministry sa ge gaji ka hili rivran nang khai kha ngai na pick up sa ga khui mi the full time wi dang ga zang na limi ga high talent wa chi shuda na pam da khlai ot pam ji wena achi cha we ot manga ji part ji khuya kha body of Christ sim thalai na sem ka re idum ga cham mai da ok thui bai bai mre akhna sam matai na akhna cham matai na ga jila malai mre akhsina khnang na ghai akhsina ring phato khai jila ma sam re raw manga li ichina ne iwi shim khura khane Christo wa lung li da khoi la ga achi cha we khlai jai ne thum odram ming chu ming rok sai raw ministry ga ji hiba mili shaba ga sa ga jila ga ajena thui la ga idum ki ba ke excuse malai na ji phapta hai re ministry khikla na thai hai raw ministry khikla na ji thai khai na Christally khui sang khai mya khni ji ga na mag sam sa mai na masa ka you will feel guilty as saran na ga masa tu ko na guilty sa kha sakwa khai ba na Christally imirin ma misang ra ngai ja ka no problem ministry is not the call for you leadership arui energy hai laga na sam ngai na Christally imirin da ma misang hai ra aji cham juk yang ra ya ron naw la bai la naw la bai naw snaw bai khar naw la bai na Christally imirin ajen thui laga hine da na misang hai kha you have no excuse kajine khana na hili laifu ye ja kha na lim hang ma ko mina sa hawe da la masalo kha hili jang hai kha mina sa ye ja ka saram jilo mina masala la I will do this is my responsibility jilo kajin lai ga shiaping sia sang ro ngai sia sang ro ngai imirin Christally da damra jang rangai ja kha jo razang we are called we are created for ministry lag Christally jang laga idum ajinangra rirawi mangali semkang rumgi gi hi rirawi ning ga chang lage na hili rirawi family mara sarangai ja kha come kan go thui gi da life is not your own rirana khami de ana khui thui lui ra de hili bom laga rirana khami ne rirana khui thui lui ra mo khui thui rang la kha mirin ya ka shimang ra ok thui jo mo khui thui rang ga ka sema khawa na we purpose tikhida hili jang laga na we mingli ministry sa means odram khamchu service to one another ila jang ge jing hili ma jang rang ga ila na li jang ge sai sia sal hili jang haya mi ba hi ba rivrajo khida what is the gift you have for me what is the potential the talent the resources you have for me iwi khlai hi na we bang sa ge mili odram khamchu sa ge ajina bingjili khang ma thot kwai we bang iwi khlai ga dong I maya ye no winda everything good comes from God today rivra we na khrani today na na je mi rin pha da laya ka khwat ma laim da laya ka ning shilo it comes from above ne bible wa ti shuda dena I maya ye ajoina thui laga kali for building the body of Christ ni ila shru khoi iwi khlai ji ila maya ye da commitment mi laga mirin pai da shuru ko khuyang sa vai chu bang sia sa kai ngai idum ko tong hang khai chu ati shu da na ka da response ngai idum pam re achi chawe mirin bachu kyang laga na ka da response ngai ka da sia sa kai ngai idum a contract la ka sia sa se ina kup sang re tong a contract da sia sa ka sa khwa bra yo bra na wi tu ji hi nei dam tui khai nei Jisho na we tui ji bao shok ka hai ji khamasai masala mre da nan hange khamasai na man da tung mra ji ji thar no na we khamashung tui ji hinei da bao shok hai ji na we umram rai sang ro no na we ning tek dai kain sa ro mi ping we uplung na na ka thai nei na we manga ling thum khai ki kamalai ka jam na nei rivra ya bu we mi ren na ka pyo yang mi lo
นาลีคอมมิตเมนต์คุยกับชาวปุยปังชับนี่โลก็เริ่มมีรินไปอีดันนวิบังในดัชกัดกับชาวปุยปังชับนี่โลจีนนวิรำไรสังเรโนนวิมิงแต่กันได้มีเรโนนั่นน่ะขมีมีรินในนั่นน่ะคุยทุยนี่เรนั่นน่ะมาคุยทุยรันละใครตั้งแต่นั่นน่ะไม่ยาตัวออกทุยแต่เลยละใครตั้งแต่นวิบังในแต่ทำกับสังมันสักไว้ข้าสมิลักโลกจีฮีจิชูนวิมิงสิ่งก็เสียหักสาละเกไปขมตายอาบาบริบรานั่นว่ามีอาบบูวิมีรินริงราใครละนั่นน่ะไทยอีดูมันนิ่งอกลงจังชงดานั่นน่ะก็เปียวยังละก็นวิมังอาลิงรริกนะฮะไงน่ะไทยอีดูน่ะมีกุมอลิวามุทุมไปก็ริบรานาลีทุมุทุมขบายคิดกับบังชับมาเลยมันเนี่ยอารุยาตมงทารันดีรัจังดักเลยอีดูอาบบูน่ะขลัดตัวมีรินมุจุกยังละก็นาลีเสหาซาดักเลยนักขชามนี่ละมีรินนาลีมีกสังจังสากะนั่นนักคุยนี่ละจีนวิมิงวิบังสาลักรโนนั่นนักคุยขมีเวริงกับผ้าสัมผังลักรโนขมาทันจิเปียมิลักรโนมีรินไปเดอคริสตัลลีอิละมีรินมีสังเจ้าให้เลยก็ละเอาวิงสาดอิลีมังลาวมกอดนมีให้เร่กจิวานุเลยชักฮิซาละบอกทุชับไปปังชับมีรโนนั่นลีจังให้เดออดรมขังซื้อคิลิโฮก็ละเดอชาคุยกับให้อีทุ่มพิงริรานั่นในอีมีรินมาคุยทุยรังละใครดังเดอนั่นในอีลีมีให้เทเลนจีอีวิสากับไทยบากับไทยมังลาวิกิฟจีอีวิกลีเลยก็ละเดอพักนี่ละก็นวิบังอดรมขังซื้ออีละชุลคุยเกย์เดอเสียหาสักคุยใส่กูรันนี่นั่นปังชับรุ่นสังนี่เดอมีรินไปเจ้าเดอนเวนักพาสัมกับพังกตงอ่ะเพราะวิยายังละก็ตระการสักเลยวัดตะเลยติงจิลีจิเปียมขมีอ่ะมีอาวกูสลับออกทุลักรโนจิตาดันนั่นก็โซ่ให้ท่าดาอีวิภาษาเซมกาโลเซมกกังสลับรโนชิดก็สังเวียปงเลยอีทุ่มคบขยังก็สลักเกนสโฮมิลักโลก็จะหิเสียหักษาเนี่ยพวกใครใส่ก่อนนั่นคุยสังมิลักโลก็จะวิกจะหันเลยคุยก็สังเจนะนวิรำละไรสังรโนนวิบังอีทุ่มออกทุยมีรินมาปงกับพาลังสังสักมิโลดไซโครฮีอิทุมเลเลชีดมาตั้งคำเยอะจิชูคริสต์วิมิงสิงละก็ใส่หักษาเนี่ยอาเมน